Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ente in hadis yang bukan hadis yang bukan buain. An Abi Amrin wa qila Abi Umrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayra qala qultu qul amantu billahi thumma istaqim. Rawahu Muslim. Amban si Amrin urusnya magpain Abi Umrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu sarta kinasihan Allah subhanahu wa ta'ala painne oke painne Rasulullah akahanong ko painne bisara yene bisara ininen langkum we ni agen taeddo ku yene sara agama Islami gania painne padelewan ko sa dia magkao pada Rasulullah kul amantu billahi thumma istaqim magpain na de painne mag-iman ko si Allah du parentel kyo. Maksud na nansi ini amban nito di pengajian ini sahabatin di makadari nilai setiap Rasulullah makadari ya kemun sebama niat tak bisa Rasulullah terus absen kau sebama gak kau lah makadari kau tilaw nusimah hadirin saya ente yang nulai dumain maksud nih di makadari nilai sahabatin setiap ban Rasulullah na pegi impinakunin di Sarah taedo ni kemo ning pengajian si agama Islami pada Rasulullah magpain kyo kul amantu billah magpain kyo magkahagad ko si Allah subhanahu wa ta'ala pinakunin bisara sumagawa piya pumurungi Rasulullah due bisara mag-iman kyo si Allah du pabenter kyo maksud na nang si inen gay malarahi mi ang pag-iman nun tepek si Della tawakan si pangatean gahi si Beasal puasa ng pag-iman nun si Beasal pepeganmu sebesar anggautaan kul amantu pag-iman dalam pengertian introduksi hella dapat ke pag-iman telu atas telu qaulun bil lisan atas wa ini wa i'tiqad bil qalb wa amal bil jawarih duk binepegan na dua ente do wa number 1 tu gepay gimana pag-iman la ilaha illallah magpain la ilaha illallah us na bena la ilaha illallah si dalam pengertianku us geru hinang mo pangandakan la ilaha illallah geru niyan pa niya tinggalan mo ipamigisan la ilaha illallah maksudnya nasi ni pabendel kyo hinang mo pangandakan Allah Ta'ala duk tinggalan mo pamigisan Allah subhanahu wa ta'ala magriwayati si Muslim hadis ikas gue pukwehin pa ini Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم رواه مسلم. Amman si Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu insyaallah ini kinalasan Allah subhanahu wa ta'ala karwangan anna rajulan sa'ala sallallahu alaihi wasallam ni alillah nileu si Rasulullah faqal ini bisallallahu araita ya sallaitul maktubat akahan ko kupain ni bangpain ni sambahayangan ko ila lima waktu si lima waktu dari hal kifine ku lima waktu ele usangin wa sumtu ramadan du puasahan ku paine bulan ramadani wa ahlaltu halala du yene mahalalin hilal weku selesai desa wa haramtu haram du kene paine ma haramin haram weku gihina weku wala mazid ala dhalika syai'a du gene tambahanku gini pa tambahan ko amban yelin kamisa dari lule nambayangi pa ini lima waktu lu menguasai du hinala we ni mahalalin du kinara ini maharamin wala azid ala dzalika syai' gini pa ini tambahan ko adkhulul jannah balillah maka sa kubay ni surga pada Rasulullah qala na'am pada Rasulullah ta'ala nanang sininen tayo sa pangajian amban me painte
tengesin sahabat ridwanullahi alaihim anhum painte gak niya hal gak sisia sin kailun de gak niya hal gak sisa di amban rida Allah subhanahu wa ta'ala surga Allah subhanahu wa ta'ala gak hinalgaan we di magpahikaaltain gak hinalgaan we di magpahikatindehin kemon ini hinalgaan din ini rida Allah subhanahu wa ta'ala duk surga painte Allah subhanahu wa ta'ala painillahin araita ida sallaitul maktubat akhalun ko kupainne atau painihin si pemandangmu bang painne sa bebegan ko atau akan parihala limi waktuhin sa inyo waktuhin biar hal awet si kaikhlas Allah subhanahu wa ta'ala sila biyan panghunti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumay nilang bahayang painte paggialai bagayin atau walai sini-sini nilai kita kekayaan rumai karena Allah subhanahu wa ta'ala wasumtu Ramadan dupain ne puasihan ko bulan Ramadan narang niya nila upay na si may hadis ini niya pagge rukun sin Islam painte nan sin ini painte rukun Islam lay lime usa sa putin nunan sinin bale duel nanti ni painte zakatin antar ni hajiin na question nan sinin rakala atau sampung nunan sinin na ko painte miskin ini lelah tuh kan sinapot Rasulullah painte ni zakat lay naubos pa ini pagke waktu lay pagke tapit to siya pengajian pihak maka GS apa itu lagi kyo magkalagihan mo kay kita man Pilipinas atau man takatalahan magkalagihan pi alta bisan siya magkalagihan kwe ahad to bang siya maghaji na waktu lay kwe gak tapa pardo painte yan paghajiin kwe gak tapa pardoin paghajiin pagke tapa pardo ni ini tahun paghajiin tahun ikapi ikasiyam amban paghijrah pahunti Muhammad sallallahu alaihi wasallam metante me tahun ikalime nabi tahu parduin pagajinan kan kata sabot Rasulullah naji in pagajiin wasumtu Ramadan du puasian ko ini bulan Ramadan wa ahlaltul halala du mian haramku halalku pa in mahalali halalku in mahalali nasi in duwe ni asal-asal in barang asal-asalnya asal halal ya ubus halalmu ya behinangmu ubusnya isap asalnya haram ubus magpain kayo kayo mo halal ini na dumain baka asal ano eh painte haram yan gaya tapi asal haram asal iya hukman eh teke bisa lupa semua inuman makalang makanya pa mo halal makalan sebenarnya peke bangin mo masih haram peke asal haram asal nih demikian wa haramtul harama do nian hinarane kung haram patala ko ang bagke mong haram patala ko ang bagke mong haram nanaan si ini ne bang pagbisa pasal maksiat yesa nga hinang ni maksud na nasin yesa nga hinang ni mismo mikil atau akan mi hasin labian le supaya ke bagian maksiat sebagai patala mismo ay asal asal painte mukmin sabenali sebagai patapit si maksiat tapi penting hinang ni mismo aja pepayang ni bang hinang niya ang labean ni makay ng maksiat sebagai halian ni mukmin painte sabenali na magriwayatin si Muslim hadis ikawi bukwe painte amban arbaunan Nawawi na ne painte us painte rasul us painte wala azid ala dalika syai'a pagyain me hinangin wajib painte si Rasulullah bisa ning painte gay maginang painte basa me sunnat gini ko painte mo sunnat gini ko painte nang bayang sunnat wala azid ala dalika syai'a adkhulul jannah pada Rasulullah awal makasih kepada Rasulullah pada Rasulullah awal nah najin meaning in hinang wajibin asal important di mana mal asal gated makajali tininggalan bang tages bang tages bos in pasal sunnat tulan si ini mian gene dote selesaian men ka dote si hadis indah ko hadis ikapiye pasalan pente manusia
ngahinangin sunnah patapit si Allah subhanahu wa ta'ala naging nalutin. Naku itu hadis ka Dwempo telo ni kita Jawami'ul Kalim. Jadi bisa pandang-pandang tak maknanya. Kita itu hadis itu. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'an atau tamla'u ma baina as-sama'i wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal-qur'anu hujjatun laka aw 'alaik kullu an-nasi yabdu faba'i'un nafsahu mu'tiquha aw mubiquha rawahu Muslim. Amban ni Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala in Abi Malik pa inni makabisay kinasiyan Allah subhanahu wa ta'ala makabisa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam makabisay pamuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini salah pamuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman in pagsutsihin danteng amban pag ini pag iman pagpercaya sa Allah subhanahu wa ta'ala walhamdulillahi tamla'ul mizan in pamujino si Allah subhanahu wa ta'ala in makapenno timbangan mo. Diba isa makapenno timbangan mo sinang kalatan, makapenno timbangan mo sinang kahapan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'an in due isra ininin ye kalimat subhanallah alhamdulillah tamla'an makapenno sin timbangan mo. Menno sin timbangan mo. Mennuan sin timbangan, mabuhat sin timbangan mo. Au tamla ma baina as-sama'i wal ard atau menno si antara langit ug bulan ini. Was salatu nurun in sambayangin sahaya. Was sadaqatu burhanun in sadaqahin in sadaqahin burhan. Ini mana burhani? Tanda. Was sabru diya'un in in kasabarin sahaya usah. Supaya nanti ini mana nanti nina magmaana ya hararah. Yani dia ini nih. Wal Qur'anu hujjatun lak aw alaik. Il Qur'anin tahinan nugapi, tahinan nu saksi si Allah kiamat. Atau kuntara, tahinan nu sab kuntara. Kullun nasi yabdu faba'i'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha. Kaya ini manusia doa yang menumani salung-salung faba'i'un nafsahu kue ina sinin misal ini mahal kue sapantun pa ini mabili ni ginawaran ni mikisa selesai deh pamutiquha aw mubiquha rakala pa ini mian si parwa ini salung-salung lay tao pag si papina pagtrabahan lay makay kahapan tahinan ni atau kalaatan nabalik deh. At-tuhuru syatrul iman in pa ini pagsutsihin dan amban pagparat saya. Na saya gibantuk ni. Sila isutsino pangatian mo. Sila isutsino kakahinan mo. Sila ikaw naman maghinang si sati aman Allah subhanahu wa ta'ala bang yung maghinang si sila si Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ngayon amban pagparat saya. Walhamdulillahi tamla'ul mizan in pamujino si Allah subhanahu wa ta'ala mian menno timbangan mo mabuhat sin timbangan mo yan timbangan mo amban may hinang mo yan mahaple pinabuhat ulit na question nan sinin pinain sa inyo pakatimbang iye bu dumay ni pinay magbarang dumay ko may bangko tinimbang ataw ko may lahing tinimbang bisara hadayen na pangansar mo yan ke Allah subhanahu wa ta'ala pag-iis yan mahinang ni atau ngahinang ni pinapantok oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau tinimbang yan mustahil si Allah subhanahu wa ta'ala yan may ano yan so kung may nilay Us wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ul mizan demikian in kalima subhanallah ini berpatyo subhanallah walhamdulillah tamla'ul mizan ay tamla'an mabuhat diin dua kalimat ini mabuhat diin si asal
kailangan mo pahakli. Autang na umabay na sa samai wal ard atawa mabuhat atawa pa ini menno si antara langit bulak ini. Nanaan si ini ko bang payaman no in kahadyahan ini kalimat ko ini bang pinapisi timbangan na agen-agen pe buhat amban buhat pe bangunya ini kahalgaan nin bang si Allah subhanahu wa ta'ala. Was-salatu nurun. In sambahangin pa ini sahaya pangatian nun, sahaya buruan ka o sahaya pangatian nun, sahaya paluehan nun, sahaya pamaranan nun, sahaya dalam kubur nun, sampai bang kiyo taabot mole si hadarat Allah subhanahu wa ta'ala magsahaya kiyo. Napakoneksyon si pinain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tanah hadis ko at tuhuro sa atrul iman in pagsutsihin pa ini in paglisin-lisin dan tenga ang pagparat saya. Na ginisabay Rasulullah was salatu nurun isang bayanin pa ini niyan sahaya na bisan sa pa ini sa iyan na banggiru kyo magsutsi ang kaliikal na pagsutsihin sa bayanin may kiluka bang kyo wakas mag-ay sila kyo wakas sutsi din ili gayen pa inte kompleto isang bahayang lay manggay bagyo gay sutsi bagyo gay sutsi iyan kahalgaan ina ibadat sebagai sal sutsi wassadaqatu burhanun inni pagsadakahin paggastunun sihinang kinabayaan Allah subhanahu wa ta'ala burhan dalil iyan tanda iyan inkao mag-iman kyo si Allah subhanahu wa ta'ala iliin nani ay isa mo magsadaka gitahinan ni tanda gitahinan ni painte gigyo ko pain ini ang kanilang magsadaka tanda pagpercaya sa Allah subhanahu wa ta'ala paggeria magsadaka yan pain ano kinalera kaya hindi gipingin atau sa ini lumai bangkyo magsadaka siya asal ini ko si Allah subhanahu wa ta'ala. Wasawru diyaun in kasabarin pa ini yan murungan ka usahaya dosa magkimong sabar ini nasinin pa ini ulama in teologi nisan kasabarin sabrun ala ta'atillah wa sabrun ala maksiatillah sabrun ala aqdarillah magsabar kyo pa ini sa pagtaat do si Allah subhanahu wa ta'ala may kita tahkike mo kasabarin may kasaben na mo kasabarin sa inyo bantok nen magsabar kyo si panunay mo daakan Allah subhanahu wa ta'ala tek kasambahayangin ubus niya waktu inuwan kyo iso ubus in kalisuno sa balan mo para handa si Allah subhanahu wa ta'ala iin tasaben na mo sabarin na sinit ikaduwe as-sabru ala maksiatillah iyan magsabar kyo mian gesan mo ginawaran nun gay papili mo atau akan paninggal mo in maksiat tujuh Allah subhanahu wa ta'ala upamane wane pa inne mian ruwan te kam misal niya dende ko tasabot Allah subhanahu panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam niya pito pinasayindong we Allah subhanahu wa ta'ala si Elio Kiama dan buah lai amban ngene pa inne mian lela ilinganan ni dende ubus dende salta lingkat do ano be dende ang di painte ubus painte pito kyo painte mo iya magtina no ubus bangien painte kasamaran ni iyan nafsune tanda karalaw ni si Allah subhanahu wa ta'ala iliin ta eddo we ni kasabelan iyan sabrun ala maksiatillah ini magsawar yan nandali asupaya yung makapagmaksiat si Allah subhanahu wa ta'ala ikatelo in kasawat sabrun ala aqdarillah ini magsawar yan si gandaan pangulong Allah subhanahu wa ta'ala saling duha bago pamanin ko miskin-miskin magsawar yan sa iyan pa ini ganta Allah subhanahu wa ta'ala si ako atau ini ni ganta atau akan pinatek Allah subhanahu wa ta'ala siya magsabar iyan ang ban iradatillah kawayan Allah subhanahu wa ta'ala nabangian tahinang ni dahil doon ni inkasabihan nalaan pagsabarin dahil doon ni inkasabihan pagsabarin wal Qur'anu hujjatun lak aw alayk in Qur'anin pa ipahuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam nganggapi si kao pagtaabot si Elio Kiama nganggapi miang naksi si kao benal in Qur'anin pinarihala mo pagkain Quran ini
landu kahalhan pergi disaya Allah Subhanahu wa taala tandanen bang kau bas sadang buah huruf batang dari Quran yang hubungan kau pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke apa? Ini kajian Quran ini. Ini hadis qudsi ini. Ini kajian Quran ini. Baik pemuda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Basahu bi baini Qur'anin badal Qur'an min as-sabi'iyyan. Tekka yang si Allah kiamat na paat si mama saya ini. Karena si dia lumayan jadi binasa. Mian siwe bini began bang ini dia lenen, siwe kainte hinalian ini pemikisan ni. Ilien kainte Quran ini. Au alaik atau ang muntara sukao. Bangga kainte tumamo apa bonun bisan kainte hafal Quran ini. Bukan bebegan bang ini dia lemnen, lalu tinggalan bang ini pemikisan Quranin, nang untara hidang dengan untara pagtawag si Allah kiamat. Iyan pa yung Quran. Nah, si ini ko pa ini upama manusia, kullu nasi yaddu faba'i wa nafsa, pamutikuha wa mubikuha. Kaya pa ini manusia, ini kaya kung tayo doon si ini. Magrugto, kaya sa pa magbahay kaya malumakno. Duay kayo ang manumakno, maksud nun mag-usaha. Mag-usaha kayo. Na, bangkiri hindi papating, arakala makahinang kayo kahapan, arakala makahinang kayo kalaatan. Sa iyo ito. Na bang sa upa, bisan yung dekatan, ginawabaran mo, bang sa upa, pating kayo, itahinan mo, kahapan do, nagirit makainin. Pagye, si Allah subhanahu wa ta'ala, yan, painte, kailan mulai usikin. Na ubos maghinang isang keo. Paluwas keo ubos gigyo papating. Sa makainan ni keo maksiat na iliin na lugi keo. Ano mo? Maksud na nang si ininen, kita pinapanjari kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud kedua, pinapanjari ilulungan kita na ikhtibar. Itu kita minsana ginawa warante mag-ibadat kita tuju iye. Bagaimana kita tujuan supaya pakai dokter? Tidak harusnya sampai manusia binsana binsana ada ginawa malam dan magmaksiat se sumagawa bisan binsana yan gay se makaido rida Allah Subhanahu wa taala pagi dumain si aturan baginan itu. Nah, ini hadis pa inte ika ini te. Jika bepuktel we kembali di dalam ubus itu pa inte hadis kapian bepuk 4. Hadis 34 tidak sumber. Memang tayo. Koy pa. Dia kampat. Sekian sarang kem. Hello. Kelas ni. Kata lu ni kampat. Kampat itu. Membuat. Dia kampat ini. Oke nih. Nah, hadis dia bukan patin tahrimul zulm. Mian pagharap simpay ini anyanya. Gabi tayo sebgo pergi anu temya hadisul qudsi. Ada itu hadisul qudsi itu. Hadisul qudsi. Bisa saya edit nu begini Allah Taala nenek ko hadisul qudsi tanu itu hadisul qudsi. Hadis yang keempat عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستقسوني أقسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني
Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasaluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alata ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsa. Rawahu Muslim. Ini adalah hadis qudsi. Painte hadis ika anule ika keempat le hadis qudsi. Hadis qudsi Allah yang mengikhtilaf nan sini min ulama'i. Mengikhtilaf nan sini min ulama'i. Ubus painte niya mapain in hadis qudsi painte in ma'nanin amat Allah Subhanahu wa ta'ala do lapal min bisaran amat Allah Subhanahu wa ta'ala magriwayatin pangmuhti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikadua qaul in ma'nanin amban Allah Subhanahu wa ta'ala in lapalin amban pangmuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam always bila tadi itu qaulur rajihin baik itu asal mabasagi. Sumagawa pa in anu kamihin ini doktor kami si hadisin in hadisul qudsin pa in ma'nanin amban Allah Subhanahu wa ta'ala in lapalin amban Allah Subhanahu wa ta'ala usab ina kana jawe ni pangmuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya magriwayatin. Bangsa upama pa ini ma'nanin aman Allah Subhanahu wa ta'ala ugus lapalan ang pagmumuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam inunungan ni ma'ana wa Allah ta'ala na bangkoy pa ini magpiha-piha pero Rasulullah bang ini pangangkatin bangsa ingge panatlik na iyan ni Israel na Allah ta'ala alam iya man may magbidaan pa inte iya pa inte man may tatite si hadisul qudsi. Hadisul qudsi hindi sa Allah Subhanahu wa ta'ala sumagawa magbidda yung Quran. Quran bang binasa makaidot kayo pahala si Allah Subhanahu wa ta'ala yan dan buat batang lay 10 hadisul qudsi dai ubus Quranin mahfudhe gaya tapinda asal pinarihala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ubus hadisul qudsi ga iya man may pagbidaan lukhek ka mga pagbidaan hadisul qudsi suwe bang kam sa pamatinilo bang ini pagbidaan hadisul qudsi Quran na sayo do hadisul qudsihin mian gania elet de. Jadi jadi si pangmuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam do in Quranin labian si Jibril. Ina Allah Subhanahu wa ta'ala si Jibril bukan pangakaw si Jibril si pangmuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangalisul qudsi ka. Amban may pagbidaan pa inte hadisul qudsi do Quran. Jika na elet do kalau pala gania. Muhammad hadisul qudsi. Ugo bang Quran ni elet de pe. Si Jibril salam. Iya ibang po pinte mga kapasi si pangmuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na dote an Abi Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu an Abi Dharr al-Ghifari kinasihan Allah Subhanahu wa ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam man pinte pangmuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi Maryam yarwihi an rabbih azza wa jalla itu nih mian riwayat tu yang amban Allah Subhanahu wa ta'ala annahu qala ina bisa Allah Subhanahu wa ta'ala magriwayat tu painte iya membawa hadis tu Rasulullah ya ibadi o kampay ni ipunku ya ibadi o kampay ni ipunku sini ini kita ini inni haramtu zulma ala nafsi fa Allah Subhanahu wa ta'ala benal pa ini aku hinaram we ku impag adanahin si ginawaran ko. Meaning in Allah Subhanahu wa ta'ala miyan hinaram we na gibaya ye mismo Allah Subhanahu wa ta'ala gibaya ba kung painte giadil dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan buang ban painte yani adil gay anyana nanya hinaram Allah Subhanahu wa ta'ala wa ja'altu bainakum muharrama duksar tahina we ko pa inne yene panganyana si antara di muharrama haram dosa
haram usap si antara saya ngibantuk nih kau duk aku dia dari makanya fala tazalamu duk dak amal adina in tafsiran paite wa ja'altu bainakum muharram fala tazalamu sibegi kau duk aku dia makanya maginanya ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum pada Allah Subhanahu wa taala o kampay ni maipunku kemon kamian pay na lepas kita magnalarumi nga kita tumuon si papihanten magtelepas illa man hadaituhu sine sa pay na katuan kun tulungan ko hidayatin fastahduni ahdikum na makukampay nito si ako to ang likam ukang lepas mabukam to si aku to ante kamu bukam gay lepas ya ibadi si kado bisa Allah Subhanahu wa taala amma painte anu to kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum o kampay ni pun kurusa kemon kamian kinaugto painte illa man at'amtuhu sine sa paine pinakanku sine sa pinakan Allah Subhanahu wa taala siya sa pakan idul ako kinautuin na pastat'imuni makukampay ni kinakan si ako ut'im kung pakante ka nan sini maksud ng rijiki ubus pa Allah Subhanahu wa taala nisa ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaqsuni aksukum o kampay ni ipunku kullukum 'arid kemon kami yang pain ini nantang kemon kami pain ni nantang illa man kasautuhu sine sa pain ni pinasemmekan pun iruga manantangin ia pinasemmekan Allah Subhanahu wa ta'alahin fastaqsuni aksukum na makukampay ni semmek si ako masemmekan tika ya ibadi innakum tukhtiuna bil laili wan nahar o kampay ni ipunku benalin kami yang magkasa si elle uduk sangin wa ana aghfiru dhunuba jami'a in kani ankum bayna Allah Subhanahu wa ta'ala ngampun sikimun duse ngampun ko pay si kemon duse fastaghfiruni aghfir lakum pegge say ni pay ni kahalandin magkasa kam si elle uduk sangin magukampay ni ampun si ako ampun tika sige kita tikeseng magampun si Allah Subhanahu wa ta'ala nasan kita kalang din magkasa Ubus sinumpatan ni Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni. O kampay ni ipunku, benalin kami yang pain ni kampay ni lan tablughu durri. Gay kampay ni sa inyo di ba to? Kami telanyakan na si dine. Gay kampay ni makagees, ngurungan ako kamudaratan. Gaya kampay ni makagees, ngurungan ako kamudaratan, pataduruni, niyan ngurungan pa ni ako mudarat. Walang tabluku naf'i fatanfa'uni. Demikian dosa. Gaya pa ni tagi, gaya kampay ni makagees, pa ni ngurungan ako pa ni kahapan, kasupaya pa ni fatanfa'uni. Ye pa ni makaito yang bag ni kahapan pengurung dia kulay. Ya ibadi, o kampay ni maipunku. Lau anna awalakum wa akhirakum wa isakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zala dhalika fi mulki syai'a. O kampay ni ipunku bisan pepain ne lau anna awalakum bisan pepain ne awalakum ya si deluhan mi umat deluhan deluhan kitele start pain te abad delule awalakum wa akhirakum do kita ini wa isakum saya itu wa jinnakum nan sini maglamot jin manusia kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum in kani ande pa inni ien we pa inni sa pantundang buwa lela tinale si Allah Subhanahu wa ta'ala in siya ikemon ngeniah ni kyo panje upamane mene ni kyo da buwa lela kamanan tinale si Allah Subhanahu wa ta'ala gade wakas makapagmaksiat bisan gue ahap ubus magsali-sali ng manusia ang ban dahil sampai itu lamut ni jin magsali-sali saya kadalagan si Allah Subhanahu wa ta'ala baik Allah
Allah Subhanahu wa taala ma zada dzalika fi mulki syai'a giin pa inni makatambasin pag nakura kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal hasil giin magkakunahan Allah Subhanahu wa taala amban kite. Giin magkakunahan. In kaluha in painte kadaya kages Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita itu sa pamagha ay magkalagihan Allah Subhanahu wa taala sa kita. Sinupatan ni Allah Subhanahu wa taala, "Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afdali qalbi rajulin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a." Nah, bisa pay o kampay ni ko. Bisa pay ni saya usap. Delule, duk sampai ku itu, duk jin manusia kanu ala afdali qalbi rajulin wahid. Kue painne mene ni kau painne dahulaka dan buat lillah asal tamanan dahulaka ni Allah Subhanahu wa taala kesek magmaksiat ubus magsali-sali yang kemon ini saya ini kakahinang ni ali kemon na giruin maka mana kasadali kami mulki syai'a giruin dalam painte kakulangan in pagkagees Allah Subhanahu wa taala bisa kue ahad bisa saya kakahinan ni bisa ka magmaksiat ni atihan ni magsali-sali tamanan ni magmaksiat ubus kemon kami magsali-sali giruin kakulangan in pag nakura Allah Subhanahu wa taala atau akan in kagees Allah Subhanahu wa taala bisa kue ahad. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fas'aluni fa'taitu kulla wahidin mas'alata ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra. Na kay Allah Subhanahu wa taala o kampay ni punku bisan-bisan painne ko tersebut delwal sampai ko itu sama jin manusia. Kamu fi sa'idin wahid magdaram buah na si painne. Kue hantan nenggi si painte si me sahra si me katelangan. Ubus magdambua si painte magpunpun silai. Busi magsumbaya maku si Allah Subhanahu wa taala. Na katanya si Allah Subhanahu wa taala murungan tiap-tiap si painte anule si pinapure. Saya yang sifat Allah Subhanahu wa taala saya gesnya tapi kita bisa English kita nih magnakura sa dunya ini yan buma ko pa yun dalimu hadya atau may 10,000 ngayon magtoy taubos ng urungan atau bisa din pa yun kaurungan no nakahilangan yan alta no yan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa pa urungan kemon niya ahing geluin kahilangan sa ingi bantuk nin wala pa yun sa pantun pa yun dalong bang pinaisi dalam tahik iyan do pa yun gusto manakisin gusto santa balik pe yan betak na ipili iyan do saya painte kaluha in pagnukwar Allah Subhanahu wa taala saya kagees Allah Subhanahu wa taala saya kailmu ni gi painte in Allah Subhanahu wa taala gi magkalagan kita kue painte si kisah si Musa alaihi salam sekedar mian sukwe painte magabe-abe si ubus niya manuk-manuk nginom si tahib steak lepek imong nginom inangaman pa jowe ni na painte painte si Khidir pa si Musa sayin pa inni luhan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala pero pa inni iya pa inni pa isang bagong pa inni manukle iya ni manginom si kahikle na pa inni tayo manukle pa inni idu matapito si kite tuwan tulang-tulang urus pa inni iya matalitihin na pwede sa patong tahiklo nahin nag-iin pa inni kakulangan yung pagnakura Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala o kampay ni punku. Yeru pa inne ilistakun sinulatun amban may kakahinan yeru kastain ambin. Jadi en painte bangkyo makahinang tinambahan atau magbangkyo makahinang atau bangkyo makahinang ilulungan kiwin ang kayo depende si hinang itu sinulat Allah Subhanahu wa ta'ala gak niya pulang gak niya ang kanibinisawa Allah Subhanahu wa ta'ala sa tagna ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi
na magkuy giwa Allah subhanahu wa ta'ala banggigay adil. Bisan besok ito po haji-haji mama atawakan zarra yan niya po bang salong-salong bang singlis bang sitakalong alikabokbe paano si Miel lewis maglayang-layang bisan besok siya jadi masih pinakite wa Allah subhanahu wa ta'ala miyan ing kakahinan na sinupatan ni Allah subhanahu wa ta'ala faman wajada khairan falyahmadillah sini-sini pa ini miyan makahinang hap na si miyan magsyukur si Allah subhanahu wa ta'ala amban taubikiin Allah subhanahu wa ta'ala atau maghidayah wa man wajada ghaira dhalik fala yarumanna illa nafsa na sini-sini makasuwa atau makahinan si sadya ban kapanlay sudah makapagmaksiat na ano ba yung sinusunanin si anu atau si erupsine buat malainkan dia sinusunanin ini ginawalan si beru sinusunanin ginawalan doa muslim tayo Tentu ya. Tentu itu. Siapa kau tu bangsa apa ini? Anu. Amban me pai te dote pai da sin hadis tu dia kita makajari ini maganyanya dia makajana ikadue kehargaan sin pamaku si Allah subhanahu wa ta'ala kehargaan pamaku si Allah subhanahu wa ta'ala pamaku hidayah, pamaku ini rezeki, ini memang kau bangkau mampu si Allah subhanahu wa ta'ala niya makagais ni si sadi ang batiye. Do ikatelo menetedot di pengajian, pergi kita ini magkasa na sinay kita tatap dialim pagpaampun si Allah subhanahu wa ta'ala pergi binisawe ni innakum tukhtiuna bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a kami yan pa ini magkasa si Allah uluk sangin duk ako pa ini ngampun kuduse kemon kami kuduse kemon na makukap ampun si ako ang kami ang banito te pengajian wawus ambat tayo te pengajian bisan magtaaluk ni ipun Allah subhanahu wa ta'ala manjin manusia mian gengin dalam painte makakulang pagnakuraan ni sayin kaluhahan yene kages Allah subhanahu wa ta'ala duksa kages painte in ilmu atau yene Allah subhanahu wa ta'ala bisa painte nguntara ni Allah subhanahu wa ta'ala gini pengandakan ni dia terpulang dia dalam painte mis pagnakuraan ni demikian bisa magdampuan ni ahin kemo tala sa Allah subhanahu wa ta'ala gerusab namba yani asal Allah subhanahu wa ta'ala iye ganiyak salik ni ubus demikian bisan perusab painne ma ku kemo ien painte kagay sa Allah subhanahu wa ta'ala nang kanne amban rezeki painte atau kahapan ganiyak sebagainya kemakuan sadi amal Allah subhanahu wa ta'ala bagi Allah subhanahu wa ta'ala binisawe ini bisan pe magdampuan ni ahin kemo ubus bagsumbaya-sumbaya maku si aku tangis kumurungan Awas pa ini bang si bakas kaurungan ko ni ganiya halin-halin yan bakas iya pagdakura ko tawakan pagmilik ko pada Allah subhanahu wa ta'ala na si katelu ika-enem amban me painte painte tayo dote nanaan si ininan amban painte pagsulat sin kakahinante yero sinulat Allah subhanahu wa ta'ala yero iinuninang ganiya kulang ni ganiya tambane ili depende si kao bang dalil mag-iskulin depende pa ini grade no depende si kakailangan mo depende si me ano ini activities no tawa si kataon ili ganiya ano yero ini style yero kekahaninang mo sa dumay sa pagito si kite painte me karesay si manusia kekahan bang suborno be bisa untuk pulang painte ano manginuan nakahit kanilay ila Allah subhanahu wa ta'ala kanne binisawe ni hinarang mo ini pagkadayan si Luan le na mangkyo painte makaiddo kahapan atau makahinang kahapan na sila magsubur sa Allah subhanahu wa ta'ala paggi amban hidayat na induk kawayan Allah subhanahu wa ta'ala paggi kawayan Allah subhanahu wa ta'ala dadot na pengajian na sila magmaksiat ipun din sila magtaat siya sa kawayan Allah subhanahu wa ta'ala angkan ni si kaida pusan bisa Allah subhanahu wa ta'ala wa man wajada ghayra dhalik fala yalumanna illa nafsa na bangi makaswak kalahatan sila may sinusunan Allah subhanahu wa ta'ala bagi Allah subhanahu wa ta'ala gay mabaya bang magmaksiat ipun din ni
Desiberu asa sinusunan ini painte tinawara. Nah, Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.